أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe an julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawen yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo rankata ɗum ko Allah taguɗo en waɗi en bani adam o waɗari en kulle o waɗi en mofte ɓurɗe moƴƴude e moftaji ɗin faf ɗum ko mofte Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. hara en fotti hande kadi ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo yo Allah hisinan on fu moɗon ono wonɓe darude e satiɓe daroygol e feƴƴinoyo reyɓe nde yewtere ɗo li wajihillah. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah ittan en sonja e sohola e mapunde ko woni ka meɗen kon leydi meɗen lagine wondude kala leyɗe julɓe. marɓe andeji yo Allah on ittanɓe andeji, nawnuɓe ma nawniraɓe ko Allah mari cellal yo Allah on sellimɓe cellal yawgal newingal siga ngal okuno annabi Ayyuba. marɓe ɓittendeji e andeji ka hondoru ɓerɗe maɓɓe mi toriki Allah yo Allah on ittir wano hoyniranno annabi Musa ka maayo, wano o lumbidirno annabi Musa ka maayo, wano o solniranno annabi Ibrahima ka nder yiite. haray hiɗen ka juulirde meɗen ɗo masjidu ibadurrahman e nder laken on fof moɗon on salminama mo beno yiɗa salminirede noon kanko e ɓeygure makko men landige sayi hara hiɗon e jam ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles depuis Bruxelles masjidu ibadurrahman laken. komi falte andintinde ɗo ko ɓuri e raɓɓiɗude ko adi kon taw Allah okkor en ka meɗen ɓuttu e jam e kisiye ittana en toñe ɗen e hoore ɓiɓɓe lagine ɓen fuu okkora en lamɓe fewuɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe lagine yiɗi ɓiɓɓe lagine. enen ɓiɓɓe lagine ɓen kadi ɓe toriki Allah yo Allah waɗu en yimɓe fewuɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗuɓe leydi ndin yiɗi ɓiɓɓe leydi ndin kadi teddinayɓe kadi ardiɓe ɓen ya rabbal alamin. komi andintinta ɗo e nder ɗi minitaji 5 ma 10 ɗo ko juuti wo ko karamokoyo goto o moɓidiri du'aji buyi, du'aji ko tororte kon fap ko yani kon o moɓidiri du'aji 3 o inni wo ɗi du'aji ɗo wata goto welsindo e majji tentinino nga sujudu makko fofango e artirango bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma. si tawi tun hinaka hurgo wonɗa kala nde andituɗa toror ɗi du'aji ɗo hawnaki ka Allah subhanahu wa ta'ala arsikuma ko woni e majji kon ɓayi Allah le pellete kanko ko o jaabinayi ɗo torare toriɗo ko kanko wi'i wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, jomi mon daali torela mi jaabinanayi on. ko tongi a jaabinanede ko toriɗa kon ko a torade. si tawi tun a toraki ko boni, a toraki taƴugol enɗan, a toraki kadi wi'uɗa a neeɓi torade jaabaki, tanki ɗiɗo tati natari ton sa toriki Allah subhanahu wa ta'ala Allah on jaabinanta. haray toragol kadi ɗum kadi ko dewal nde laaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki addu'a'u huwa al ibada. toragol ko ɗum tigi woni dewal ngal e filla yegoɓe inni addu'a'u mukhul ibada. toragol Allah ko ɗum woni ngandi dewal ngal. ka angal juutingol ko du'awji honɗi ɓeyni wata goto e meɗen welsindo e majji. du'a arano on o inni neɗɗo fo neɗɗo yo dumo wi'ugol allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allah mi torike ma ko an yo waylitayɗo ɓerɗe jiyaɓe maɓen no faaliraɗa wo, mi torike ma tabintin ɓernde anden e hoore dina maka. subhanallah. allahumma ya an Allah ya muqallibal qulubi ko ayyo walli waylitayɗo ɓerɗe jiyaɓe ɓen fopno e hakkunde kolli ɗiɗi e kolli Allah subhanahu wa ta'ala. himo yiltinira no o faalirawo. goɗɗo no weeta hara ko o julɗo, nde kikiɗe no hewta hara o wonti kefeero. goɗɗo kan no wona kikiɗe ko kefeero, nde weeta bimbi hara Allah tippini yurmede makko nden e makko hara o woni julɗo maya ko julɗo. yalla okku en battane moƴƴo. du'a arano on allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. ko ɗo woni arano. du'a ɗiɗaɓo on mo goɗɗo hani kadi duumagol e muɗum ko inna honno
allahumma arzuqni tawbatan nasuhatan qabla al-maut. Allahumma arzuqni tawbatan nasuhatan qabla al-maut. Allah mi torike ma arsikan tububuye tubugo ruttoka ma tububuye laaɓuɗo pos ko adimi mayde. fi honɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki man taba kala wo on tubuɗo qabla an tatlu ash-shamsi min maghribiha qubilat. kala on tubuɗo ko adi nangi ngen fuɗirde ka mutirde Allah jaɓanaymo tububuye on. joni non inna Allah mi torikema arsikan mi tuuba tububuye laaɓuɗo ko adimi mayde ko adimi tawoydema. yo Allah arsiku en tububuye laaɓuɗo ko adi mayde nden nangude en ɓay pellet wonande mankay wonande tultay sinde ari kadi rekil ala si hewti ka hewti ɗon la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. si hewti ɗon haray alaka rekile hande kadi yo Allah okku en battane moƴƴo. du'a tataɓo on mo karamo ko ɓen fop heewayno ɓurayno toragol ngol ko o tammo wonɗo e arde ɗo. karamo ko ɓen fop woɓɓe si anditino fi makko ɓe fesayno ɗum haɗa ɓe wawgol ɗanagol, ɗum haɗa ɓe wawgol ñamugol, ɗum haɗa ɓe wawgol weltagol, ɗum haɗa ɓe wawgol yarugol, ɗum sonja ɓe ha haysi tawi kaka nder julde ɓe woni, sonja ɓe ha hara kara hamɓe wawata timminirde julde nden. ko hombo woni on du'a ko allahumma arzuqni husnal khatima. Allah mi torikema arsikan okkam battane moƴƴo. golle ɗen fop koɗo ko bil khawatim ko timmode nden. allahumma arzuqni husnal khatima. Allah mi torikema arsikan battane moƴƴo. Allah mi torikema arsikan timmode labande moƴƴere ƴettitare e hoore diina l'islam. Allah inni wala tamutunna illa wa antum muslimun. ko satti o ko satti wata on mayle hara wona on julɓe. wona no wuurira non woni ko landete, koye hoore honɗum woni ko maaya. musidɓe julɓe tedduɓe, an o wonɗo e juulude janga hajja zakka ta sikku lanni. an o sonnajo ƴettuɗo conci l'islam wata sikku lanni. an o ƴettuɗo conci sunna wata sikku lanni. toro Allah nde wonki kinno yalta e ɓandu ma hara nde ki yalta koye hoore o l'islamu ɗo ko ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓa kon. mi toriki Allah yo Allah okka en fop meɗen ko wi'ete kon battane moƴƴo ya rabbal alamin. o du'a ɗo non mo be meɗen no haani tinnade wakkilo dumo e makko. Allah mi torikema okkam battane moƴƴo. Allah mi torikema okkam battane moƴƴo. Allah mi torikema wurnam fodde ɗan gurdam hino moƴƴanilam. Allah mi torikema ƴettitan ñande tawata ko o laakara woni ko moƴƴanilam ya rabbal alamin. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe meɗen feƴƴuɓe ɓen fop yo Allah tawɓe fop maɓɓe hara hiɓe jamɓe kisiye ka jannatul firdausil ala. kala e maɓɓe wonɗo ton e sonja e sohla e ɓittede e lette e tampere ko Allah mari yurmede. yo Allah ittuɓe on sonja e sohla e lette e ɓittede o naɓaɓe ka aljanna makko. mawɓe meɗen luttuɓe ɓen fop mi toriki Allah yo Allah wurridu en e maɓɓe haka gurdam moƴƴani en. ñande tawata ko mayde nde moƴƴani en enen e maɓɓe. mi toriki Allah yo Allah ƴettitu en fop meɗen nde ñande. yo Allah wurno en ko en julɓe. yo Allah ƴettitu en hara ko en gomɗinɓe. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala yiwɗo nde yewtere ɗo o saaki toyde. mi toriki Allah yo Allah okkumo battane moƴƴo. mi toriki Allah yo Allah okkumo tububuye laaɓuɗo pos ko adi o mayde. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tabintin ɓernde makko nden e hoore laawol diina l'islam ya rabbal alamin. musidɓe julɓe tedduɓe, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. ko wonno ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Brixel. min salmini on min landike say hiɗon e jaam. yo Allah ittan on andeji moɗon. yo Allah dikkinan on nawnuɓe moɗon. yo Allah yafano on fatiɓe moɗon. yo Allah ɓeydan marɓe e moɗon. yo Allah okkorɓe jogaki e moɗon. yo Allah jonni to hoore ɓittiɓe e moɗon. mi toriki Allah ɓe jogaka ɓen kadi yo Allah ɓen non hoynanɓe dannaɓe ɓe jogede. bonnanaɓe ko ɓen ka meɗen yo Allah hon lontinanɓe. jogaɓe yo Allah hon jonnitu en ɓe. barminaɓe yo Allah waɗu fukkirɗum bakkatu. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala waraɓe yo Allah kontuɓe ka yanɓe shahide ɓe hawraka e mum non yo Allah ɓeydu waɗugol hijabu e meɗen. yo Allah jonnitu en gongaji meɗen ɗin ka meɗen.
toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ardinge dow meɗen ɓurɓe moƴƴude e meɗen hara ko heewɓe yurmede wonande leydi ɓiɓɓe leydi ya rabbal alamin. yo Allah waɗu ɗum ɗon kadi e leñol ngol ya rabbal alamin. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.